Kita buat salah pada Allah, kemudian kita taubat, lepas tu kita ulang salah yang sama. Adakah Allah menerima taubat? Jawabnya memang. Kita memang hidup kita ni buat salah, kemudian taubat, buat salah, kemudian taubat berulang-ulang. Sebab tu Allah ini bukan ghafir saja, tapi ghafurur rahim. Apa makna ghafurun fa'ulun? Sangat-sangat acak, kerap, banyak kali nak beri maaf. Kalau ghafir, sekali ya maaf. Allah yang mengampun. Apa makna ghafur? Yang banyak kali memaafkan hamba-Nya, bukan sekali dua. Tak. Jadi kerja kita ialah minta maaf. Cuma jangan masa nak buat dosa tu gini, tak apa, kuat dulu, lepas ni aku minta maaf. Takut-takut jadi merekeh-lekehkan dosa, takut tak dapat keampunan. Sebab Allah maaf ni liman yasha', bukan wajib bagi Allah. Liman yasha', bagi orang yang dia suka saja.